Bekleudi Portkarte Security.
Skånevart är välkomna hem. Klockan är 11:30. Vindsamlingar sitter med sætisbeltin spenntar til slóttaður á sætisbeltaljósum. Við byrjum ykkur á að fara okkur svolvarlega þar sem fara okkur gæti hafa færst til og minnum ykkur á að taka allan handfara okkur með. Við vonum að ferðin hafi verið þægileg. Þökkum ykkur fyrir að velja Icelandair. Verið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland. The local time is 11:30. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. Be careful when opening the overhead compartments as some objects may have shifted during the flight. And remember to take all your belongings while leaving the aircraft. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair. Goodbye. Cabin crew, this is Santosa report.